Yes, so amune we have Kalenjin. This is Ray Fairly Studios manze o subscribe and go like and go share and content in unit. Ogila yacha ibo content watch amok tugul yacha. I go supporting on Bichuba Kalenjin. So today go ngalalen story chaba saida samile ang mume wangu the boyfriend na go metoke kora oya ko lemile kama kawe gonyi. So today chita nagibare mume wangu go kichuti life nebo Milka ak Cyrus ako ngeta ngo breaking up bichona yengo nguni ko takana twist nguni ko mai Milka we ko nyina to igere ni ona ko arie kabisa ka cham ne arie ne ka cham mume wangu kabileta ke ama ogere na mafans ne magarare kabisa ka ko weta sinye Milka sinye ni ona kalele mume wangu chame Scomelia ninge nerecha ne Cyrus en elemi ngorori asinye deme ngung ama ibwat kot ko deme ngung nerori ak jamaa ga ogere en reyo otana feel ni gine feel ni Cyrus legerto sai mume wangu okeje moyo ni ngalecho komi ay mambet anyanya nekibare kwanyore ere kibiwet chame kobiet yamet icherchin koma akine nani kocherchi Cyrus kole na kwany kubare ne kimetit anan ne ma tagas na mungi chubisiek kabisa Cyrus ama gerin kitinye nyundoisiek ak bongo raisi kitatilen na we kwanyore ribenge Cyrus ribenge na kabisa ingen isnere yon kanere murenik we hotele kimwaita en Bible ko yane